Ni inkuru ikomeje gucaracara hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bitandukanye byo mu Rwanda. Ishimwe Dieudonné uyobora Rwanda Inspiration Backup itegura Miss Rwanda yatawe muri yombi akurikiranyweho ibyaha bifitanye isano n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina yakoreye abakobwa bitabiriye rushanwa mu bihe bitandukanye. Ishimwe Dieudonné asanzwe azwi nka Prince Kid kuko mbere yo gutangira gutegura irushanwa rya Miss Rwanda yari umuhanzi. Uyu musore afungiye kuri sitasiyo ya Remera mu gihe iperereza ku byaha akekwaho rikomeje kugira ngo dosiye y'ibyo ashinjwa ishyikirizwe ubushinjacyaha. Yafashwe kuwa mbere tariki 25 Mata 2022. Amakuru agera ku kinyamakuru Igihe nuko hari hashize igihe hari abakobwa bitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda bamaranye igihe akango none ngo Ishimwe yagiye abasaba ko baryamana kugira ngo bagere kure mu irushanwa. Ngo abakobwa bamunyuraga imbere harimo abo yasabaga ko baryamana ubyemeye agahabwa amahirwe yo kugera kure mu irushanwa, mu gihe ubyanze we yananizwaga bikarangira avuyemo. Bivugwa ko mu irushanwa ry'uyu mwaka amajonjora y'ibanze ajya gutangira habayemo ibibazo ku buryo hari n'abakobwa batangiye kuvuga ko bazakira hanze amakuru yose y'ibibera muri iri rushanwa. Wahaye amakuru ikinyamakuru Igihe yavuze ko ngo hari umukobwa wari wemeranyije na Ishimwe ko azamufasha kuba Miss Rwanda uyu mwaka. Ngo hari abantu baje kubimenya basaba ko bihinduka bitaba ibyo nabo bagashyira hanze ukuri kose kw'ibibera muri iri rushanwa. Ishimwe yatangiye gutegura Miss Rwanda mu 2014 binyuze muri sosiyete yashinze yitwa Rwanda Inspiration Backup. Mbere y'icyo gihe mu 2009 iri rushanwa ryateguwe n'iyari Minisiteri ya Siporo n'Umuco, ryahise rimara imyaka 2 ritaba, ryongera kuba mu 2012 riteguwe na mashirika itegura amaserukiramuco y'imbyino. Simeon Stizo Muhumuza, ONENATIONRADIO, ijwi rya diaspora i Kigali. Iwacu Dignity Home Care. Iyi ni intaho y'amahoro n'umunezero yakirana ubwuzu abageze mu zabukuru batagifite imbaraga zo kwiyitaho cyangwa babitaho, kimwe n'abasazanye indwara zibasaba kwitabwaho by'umwihariko nka diabete, kanseri, umuvuduko w'amaraso, kwibagirwa n'izindi. Muri Iwacu Dignity Home Care bagukorera isuku ijyanye n'icyubahiro kigukwiye, ugahabwa ifunguro rihuye n'iby'umubiri ukeneye. Baraguhuza n'abavuzi ndetse banagufasha gufata imiti neza no gukurikiza inama za muganga. Hari n'imyidagaduro irimo no kugutembereza bigufasha kuruhuka no gusabana. Ni mu gihe kandi kuko bafite abakozi bazobereye mu gutanga izi serivisi bifashisha uburyo n'ibikoresho bigezweho bituma bagukurikirana ubudahumbya. Wowe uri mu Rwanda ukeneye izi serivisi rero, nawe uri mu mahanga wifuza gusazira mu rwakubyaye, shyikira Iwacu Dignity Home Care, urugo rwuje urukundo n'ubumuntu, aho wiyumva nk'uri wawe mu muryango. Niba wumva kandi wakwitabwaho uri wawe, izi serivisi barazikwegereza maze nawe uryoherwe n'ubuzima. Bakorera mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jabana. Ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara kuri 079 14 34 761 cyangwa se ugasura urubuga wa eshatu /iwacu home care /rwa. Kirazira nawe uzasazana amaganya. Mu rwa Gasabo dufite Iwacu Dignity Home Care.